ini tum katsa hampang song pen ye dak perang ke bidung atom panang johan pen ladak tong sekot pen katsa hampang song Karbiang Long Temporary Social Security Association ahin pen herang ke ame ki phapanang ko alam thela po hello patumia por phai krisi rachiti malong Karbiang Long Autonomous Council kecaripon CEM ake hai je ajoding klui au plung ka che thang plung je Karbiang Long Forest asai he malong lapen forest along illegal appointment aputhak kedam tang aningkan pen non an labang so alam ki alam hong pen jog jun ipleng dia sondolo labang so puthak atumi siema ke hai pen Karbiang Long sulang dora raphan nang litum media thengnu pen lam the jai lo lasi labang so puthak nilitum tame rat aphan kapachini kantung mate nilitum pen labang so alam kithan pon kantung alam the dukok lo lapo sipini ladak volong komaji achatay long nilitum tong sekot pen nilitum along sovet pen kaching wai so soi pen labang so puthak nitum kan ni alam the lai lo lasi labang so puthak kadu ka veni tum rat aphan Karbiang Long sulang dora lapen hampang song do anaphan lapen ladak don rapatu ka ve dom phan kapachin kantung lai lo ladak kapachin nang kok je alam the dukok lo lapo sipini nilitum kang ni pon nang litum media thengnu pen sulang do Karbiang Long arat atum aphan nilitum akachi song pen nitum akemang alam the ke than pon nang kok athela halo lasi labang so kachiton telam abang nitum lomso phinitum chithan pon terpo lasi labang so prang Karbiang Long arat atum phan chuning ri lo waidak pen labang so lam klar dak pen nang chini dun je phan nitum hakke cheng pen kupisi nilitum kachisong pima nilitum lakini tum ningke hang pele labang so illegal appointment aputhak nitum kachisong dun kali nilitum ke cheng ben tapu nilitum hamphang song katsa tumitha ningke hang pen nilitum ane phanong nong meke joji pule nitum la dak kachisong pidun kali punitum ke cheng ben tapu lasi hala bang pharu sura toke bracket thom atum along akisung dokok nilitum phan labang so boreng awar sai kapachuklem long jia phan nang litum department of council tom hana seng tong nang pidun tha nang pipidun tha pula bang so nang kachwa kha nang chiki pen yok sini tum pinya se tami arjab dun nang ko lasi labang so lam tokjir pen nilitum ki pi putha Karbiang Long arada tom kapachini dak je phan sini litum pini ladak chingrum lo laposi ladak nilitum kupisi ki jongma kupisi nitum council of department phan ke hang pima alam the wai dak lar dak pen kapachini phan si pini nilitum labang so nang litum aphan johan pon lo lasi non labang so nilitum ke cheng pen je complain pe kipi la pen nitum points of the month ko PPC ke to ko PPC nilitum claim ji nang ji la pen ko PPC akerap nang ji punitum ke to je alam arjupon sina labang so nitum porhi pon pol la se rata tum nang chini dun pe metha la se non labang so alam ka pachit tak je aphan tokjir pen akido tokjir pen itu makido alu dolo labang so alu long nitum ko PPC ke tokjir kedoma se rata long na to media thengno pen ka pachini ponji aphan nitum administrative secretary lo ke hai joy rong pi alang li pensi labang so por hi pon jer po la sinang le tum katu ka ve labang so bang nang mom thidun pe menang ji posini tum Karbiang Long sulang do ra da phan ka chun ri pe du pon lo alang li phan por hi toy lo alang li por hi tha ni tum ki cheng pen complain ki pi pen department atum council phan ki pi council tum responsible la pe ni li tum ko an man non ang deng an ke van labang so lam chini dak je phan ni tum la kitok ajir pen an nitum na tumang no read out po ba nitum por hipon jir po pardon kedam taning kan
Tarik Thongkabai C. Agosto Chiklo 2022. Netum Haskorni Silo Piponlo CCF. Office alongan. La solo long nilitum ketopon ba kehang pon galapuanlo. To the Principal Chief Secretary of Forest, Karbi Anglong, Difu. Subject: Complaint against illegal appointment and rampant collection in the name of job under your office in the year of June 2021. Sir, with regards and information received from a hard copy of appointment letter from job posting in various range of bid office, we are told that there is an involvement of your gov officers in the process. We are not happy with the system of appointing or hiring a person for the said post of job which seems to be fake. We, the CATSA, looking into the matter, want to discuss with you about the issue and find a solution to bring the situation under control. The victim told us that they had been charged a big amount for the post of job, and even after paying the amount, they are not allowed to join the office mentioned in the appointment letter. We urge you and your office to immediately respond and allow the victim to join the office in their respective posts, awarded to them through your official appointment. We, the CATSA, seek for your immediate response and treat the matter as serious. Any officers or person found guilty must be given severe punishment according to the court of law. These are some points of our demand. One, legal appointment and rampant collection in the name of job. Reference number: Administrative General Secretary, CATSA, General Assembly, Headquarters, Manjas. Letter number NIL, date 08/2022. On scrutiny, it was confirmed that no records document in this context are available in this office. The matter of illegal appointments given in the office of CCF. Illegal appointment of kota. Laso tanu tum tokjer ban sepi, laso tokjer lam thebange akola puenla. Office of the Karbi Anglong Territorial Social Security Association Central Executive Committee. Office on the 31st of August 2022. It's been 4 months since we look into the forest job scam matter, but unfortunately, we feel that your good office does not take the matter as necessary and remain blind to the problems faced by the poor victim. So we would like to hand over all of fake appointment letters awarded to the job scam victim, and we condemn the person who cheated and pray that severe punishment is given to the culprit accordingly with the Forest Act and also in the court of law. We demand that all the victims must be given job, and we demand for a clarification from your good office with its poor victim and making the problem solved, if not whole, but up to some percent, if it will be a hurt achievement. For this act, all kindness, we will be ever grateful to you. Post must be created immediately in the department. And point number 4, all the forest officers involved must be put behind bars. Thanking you, your faithfully, President Secretary Law, Samsoning T, ESST.2022-2023/5384, 12/01/2023. To the Secretary, Environment and Forest Department, Karbi Anglong Autonomous Council, Difu. Subject: Submission of illegal appointment letters, evidence, and seeking hearings for the solution and judgment to the job scam victim under SSTT-20 bracket capital A oblique 2022-2023/2166 dated 31/08/2022. Sir, in continuation to this office letter, no cited on the above quoted subject, kindly
find enclosed here with another copy of a petition received from the Karbi Anglong Territorial Social Security Association Central Executive Committee, number KATSA /20 bracket capital B oblique 2022 to 2023, dated 12/01/2023. The content of which are self-explanatory for your kind information and onwards necessary action accordingly, as deemed fit. The association has demanded that all appointment letters holder must be given job according to the post they are appointed for. All the officials involved in a job scam must be punished according to law. New posts must be created immediately in the department, and that all the forest officers involved must be put behind bars. Enclosed as stated above. Your faithfully, Special Principal Chief Conservator of Forest. Alang itung ako council kon pitu dat pen aloke lanwe loke long tu. Laso putat bangko tumi CM sir. Kan jating menon itung presiden kai Samson ing kile pathan paklar tu ing na. Lalo arjulong lo nilitum akachi song akena lase pini labangso nilitum kachi song pidun hala illegal appointment pulo pinang an apor pen hangjo hanghai long nilitum kachi rabdun no bangke lasi nilitum hala bang pharo sira bang trokebra ke thompli abang thu bang phi bangke nilitum along si labangso illegal appointment bangke nang hodai lo nang pilo je nilitum apha nang chi song pitha ajo dingklui pen nilitum chehangbom lo nitum tangkata pidun nak lo po alam the pen joksi nilitum halatum phan chisong pidun lo je nilitum pulo olkar bianglong ke 163 labang pharu isira bang trokebra ke thom bang privet pukali cita do o nilitum long ke bang we tum ta do ola je nilitum long enai puli cita me nilitum maphan nang chisong pidun thana ja pidun tha po bang thu bang phike nilitum long ke bang pharu isira bang trokebra ke thom la so tengsi nilitum bang ke council atum je Karbi Anglong Autonomous Council akija ke theki ding tum kaping khada tengsi nilitum ke claim pi dam lo donatu nang tum dharna dori nang tum mane phanung no jori pu halang tum nang ki pu atte nang tum tok jira lu pen complaination nang pinon nitum action tion po nang tum tok jir pen alu nitum phanang palinon council phanang palinon nilitum prabjin pen inside po mane jong si illegal appointment lason mane officer tum pidet mane nitum council pen la pen government officer atum corruption je rat atung long pen tangka chu endet liputan te nang litum chisong along chisong tap nang ne nilitum aphan tok jir pen alo nang pinon nilitum je prap jin pen chingsai popu rat aphan isya ninge pathe tang du la so joksi nilitum bangke arona teng pen insamjin pen sinitum chisong pidun lo tok jir pensik lasi pini nilitum labang so alam ke rat tum ta anno leng ingbak le pen arju silet thu hoipo nilitum aphanda nanglang silet thu hoipo nilitum ta chichini bonta nilitum rat theng no pe ni sitamen nitum wang tung te wang veder sitame pini labang so atumi apor sie make hai je labang so illegal appointment aputhak isia alam klar alam chak ki pialong asap o nilitum pen akachiton te ba nilitum phan akoy ason ki wang nang nak rada tum nilitum phan aning ke oye ang ki dukok pen ajoksi pini nilitum ako nang litum thengno pen rada phan ke pachini alam theke nilitum lada kachisong pita hala bang haru sila tokewa thom ta nilitum ki puthap ta kali nilitum apai la lo ku pia pai la nitum council la peri tu aku pici bidon lo dak si duet lo la so puthap ta nitum kisameta li tok dia pen situm pilo la so pong selang tum ta chilang si aku council la phan ku pilo council la so alla atteng pen si alang tum file alang tum chipot am se la so atteng si chingwai si tame dona tum nitum points of demand haki chengmenta nilitum je pupe nilitum aki pu bangke je hala anam pen ki pi
Mane bangke Chainong kacu Jordan pen mane bangke B kacu Jordan pen mane bangke longle chat pen kacu Jordan pen mane bangke bang long curam cot asut pen ke curam pen kipidun sakuri kari pen jok kipidun abang pu bang pitu makisung alama putak sini tum cisong nun lo je la tum aphan appointment alo ke dokrai lo kacu claim nun je adim bang avedet lo la posi nili tum kipu ke tok jir pen do tok jir do pen alam tani tum than bom lo nili tum kipu ke la hello council la pen forest department la hiniang bong ching waira hala ke chuklem long le bang pharo sira trokera ke thompli ko ama ke do tum phat ingwa ena tum ching sai pe mera la tum phan legalize kurira illegally pen name tum ching waira legally pen la tum phan ke chong data varsai la tum appointment ke chu upcry lo ke chuklem ya de ma varsai bang e pek no ba thotha pusinili tum bang ke council la pen department of phan nili tum ki pupi lasi atumia pora bangke siya makia haya bang media tekno pen ki po bangke kidoan rabha je abhijit rabha a period pulo alang likido je komentu aningkan ke bang ma komentu aningkan se alang likachi dam buma labang suang bong kilong abang fu bang pitong phan an ke cancel at si ako appoint lang to interview conduct si interview ateng pen ron populo aholo alang li kaningji long legalize ka kuri long nang legalize popolong aron pen ke claim ji polong mang ke aholo dona tu ilitu labang ke kachidon nang taxi do nang ila kachidon nang po nili tunta chidon lo legalize kuri non po bang chidon lo lake je hala ka chuklem long le bang phu tu ma pha sitame la dag bang ni tumi chemang humeme abang ke ni tuma kang pi ke la ke klem long le tang ke klem long le det atu ma phan ching wai pi tha po bang amat hala bang ke atumi apora bang ke bi thu kok si hala ke klem long le a poisa ta no hok lang alu ke joy chor krai lo la tum hem si tot pong pang lo la tum phan affiliation wan ve det ason si nang do kok lo legalize kurina interview kondang ta la tuma phan chingwai pi paprang si hala putum bang pandak nangji polo sitame nili tumta ningki duk nili tumta la bang so poke chi song pilong le nili tuma ningan thinta ni tuma thalong le je hala ke claim bo ma tum phan ata than adnon po bangke la se pini ni tum katsa am phang asom pe na bangke nili tum isi council phan sodak pang ka chuning ri kang tunga bangke hala ke thir klong a hema rit a hem tun a phana bangke a mek bi bedera latung kacubo che thir klong tang da phi ningkan photro ladak si latum a hema rit kacubo che lang tum a chipang chui lo mane bangalang tum asoma tum hadak pan si lo kapachar li ta awar sai long lo tangte halatum ki thir klong a hembang prepared det nai po bangsi nili tumta ki pudun kan tum legally na tum legalize kurino bon seta alang tum ja kongdo mati council la pen forest department hini silang lo tete bang pharo hini thom phangke nili tumta da point mo penta ile tum marong pi asang holang li po hijero lo je la bang so bang khu bang phi tum phangke council la tum ching wai si authority tum ching wai si nang le tum new post create nai posiki puni tum ke hola tum phan than era la tum along pen le thira la tum han thiet ra la tum han pitu pole ni tu ke kasi song ga limate ni le tum ke puja lama ke nang le tum ja kong do nang le tum council ja kong do la pen department tum ja kong do leke PCC ba ke ha tum la ke central penta afan wan ji aja kong do council atumta central state pen ke wan ke ja kong do pu nili tumta council kar benglong tanmas council ke ja kong the o 62 ja kong the o tang pu ka che than ekdom batai amunutin tal song che mathal opposite la ambe ke lang tum create un chingwai pen je marcha hotalang tu marchanding hotalang tu budget session na hum alang tum chipasi budget session na tengpen new post of hana tum create ya ja kong do
matang te je akapre opposition party tung kai ta kapuwer Karbi Anglong atun mas council ke non ke than ta ja kong avelo la kan atun mas council ke arang po cholo pu non pa hang ni tum ta matha bangke a hok lo ma je la ni itum matha nang po casual workers lapen masoru la tong phan ke ni tum matha teng bangke ke forest a ek pen PCCF lake PCCF principal special principal conservator ke abiji rabha hot pulang te rabha begi dun la pugang kali citamelang tum forest a ek pen le putang te inort lake Indian forest service amunit central amunit alang li ki pi undia ja kong du pi ta pi lu te council la tum ta ni tum ki pu bang ke council tum ta la son ta khai ja kong je phe rang ra hala non ke long lia tuma phan nang tum chingwa ra la tum phan pa chokle ma war sai tho tha po si ki pu ni le tum bang ke hita me pinya ni le tum ga chima tha bang ke a hok lo ni tum pa ju no ne hala ke klembo ma tum ma bang ani nang oi po ta hai me ni sita me pinya ani ta me ni le tum phan a ke he no ta nang pe la tum han churo nai la pe lang tum ni le tum phan ko pe na ke he no lam ta nang pu pu ta ni tum char ju long le Pasalang rumah curo tame nili tombang ke emetang Karbi Anglong along ni jitu ahem tun kithir tang ke cuklem long tang kicok tang atompan pri ponsi halan non ka preke klem ji po phana bangke nili tumta isi manghumi me nili tumake hang point of the mana bangke ni tunke tok year pen si pi te tok year pen nang tunang kono non polam si tunke tok year pen ci song lo tibon seta atumi por siema ke hai bang nang tu media theng no pem ra phan ka pachita ka teng pulutang te ki klem bom forest along ka chuklem bom achu ko maratum aning dip kar son do koglo alam tum chu thek thejun thek the son do koglo megyang thek the no yang thek the son si do koglo lapen nili tum phan thang nang pupi tamini tum ta chini lo la to jet non rabha a period pulutang te 2010-11 pen 21 an pulutang te latum bang suri pot rock community pleng rogi alang li pulo je 1600 parukrik rock do kok pun bonda nile to masaspeka teng le pute susidet na la sila pusona bangke nili tumta manghu hak lo kuson pensia lang tum legalize pirma hok lo arona teng alang tum legalize kuri popular tang lake hok lo tumta kadu ka ve rata tumta me tum kesi dona ye bangke ate illegal apot si ili tum bangke legalize kuri nangji pena ko nili tum bangke hala tum han hat era legalize kuri non po bangle nile tum da ke jong pon kali nile tum ke tok jir ni tum ke chi song along than ta ke chirap awe hala ke than e ji po long bangke nile tum pulong le ni tum da bilong le nile tum ke hang nile tum ke chi song kar jab duna bangke jitu nile tum phan ahok he ni tanile tum pu bang illegal lo duplicasi ka kuri aluk kecot kre abang pubang pitum pat cingwai pirap pitha posini tu maka cisong la posi solangdo Karbi Anglong arat atum ka cini nang ji bangke nili tum kat sa pen ke hang bangke hal kisung de atum maphan rap tha posi kipu sita mela bang so rap tha po lo ke rap je long bangke nili tum phan aku kisung angdeng ason mekri meglang along rap atum mekri meglang kipu prup je long bangsi non bangke nang klang rong bangke nili tum ta kaci sompen nili tum isining ke arong je bangke je hala kilong le tum ke chuklem long le atum ning duk ning oi pen ke tu prong atum phan pi sonte nili tum ta ning che arong po setame nono bangke hala ke that eji polam do koklo la solong bangke nili tum aphat aning ke oi ning duk tum si ong nak po Seta me dona tum nili tum ke la hello ke hang alo kachisong alo lo points of the man klar dak vai dak pan si pachini lo council atum ko pine alang tum alle aphan ni tum chini dun de pen alang tum
expert advice and bom lo pusi alang li pulo la se hala advice ki pia tuma bang tamat hanai rada phan rak pha pusi pu rak pha pisung tha puleni tum ki pudun kali apos advice ki pia bang ku bang ta chimat hanai ji karbiang long rada phan advice pi pe me nang ji siema ke haya phan ni tum alang li chok chip ni tum jong da ma thaya wi alang li ki klem nang ja kam klem lo Tadalang ni pulo, nili tum text reset, expert advice atum penitum advice and bom lo nili tum claim bom po si pulo tante advice ki pitum sila bangke mathanang ko, nili tum ki pudam je bangke. Lasi lada bangke atumi ki pu pon alama bangke nili tum ta point out bangke nili tum ke take ola pukali, bos tamina tu media atheng no pen kaning je alam kilong nang kilong do na bangkel hello. Supreme Court penta je illegal appointment pilong le aron alam Supreme Court pen order ta dok pulo nomor lapen nomor hini ala ko lang likaning ji to appoint lata pelelo rabha ahud a period rabha ahud an bang ke illegal appointment lo illegal apene lo pusigi pulo laka aron re lo pusigi pu lapen nomor thom nomong ke case alam Rabha obizit Rabha pan pini atumi se alang likating je alam lo pini ke alang liputak kes pipo polo lapen nomor ke la si bang ke aket hedong bang nile tumrada pan ke pacinikan tung bang ke cancel app pensi hala nikan hot rock si ner ke cuklem tum handa cancel app si interview bang ko kondak kon hupo ahok alang li aron kipu alam bang ke aron longe tum sabta kepate pek unji kar kanji bang un je nitum fresh interview bipo la solong anutin tami ladak bangke dudun beng nang po interview bang eten beng nang po bangke interview dai tanang po setam nili puja bangke nili tuma hin pen ki jong nun kang tung ठीक है सपिनी काउंसिल फंटा नीली तुम बिहेक सितमे इसी akar ju pen rada phan ke paklar dak kang tung alang tum ke rada nu ke than dak nang dia lam the ka ju kang tung ma la halo Supreme Court pen order komentu lo la tum phanang elo ke komentu lo la tum ka chini ke je pini ni tum katsa ham phang song atum pini forest illegal appointment apu thang ni tum aseng tong chipi du na mat alang ni tum nili tum aphan labang so arisimbo nang NP pen a job han ni kan photrok ni kan kem koi ke klem atum phan ke than edji po long abang ke isi alang tum han karju kan tum la pe ke mang hume me alam thela po hello alang le tum council ke klem atum hala sohod la po ananing kan chini ne det ma forest along la puson illegal appointment pi bompo chini ne det ma isi the dung karju ni le tum pe ya ha la sila bang so puthak ni rada phan pa chini sonte chini po lapen labang so Supreme Court order tempen ke without interview without advertisement la ke illegal la sinili tung ke cheng ben tapulo ha ke cheng labang so forest department ni tung ke kam chior nang kok lo pu pen army kan itu pulo la se pradin pen ko mani ke chok che bang khutum te nang tum bong chi pa chok det se ke mi ji mo army si yong si la sona pornang le rok ni le tum pen ko mani ake involvement do kok ka chirap do kok mani arleng ke the mani officer ko mani dom rap hita pornang le rok pote nang limen nang le kor ni le tum rap theng no ni tum piklang nang kok ji puta ni tum ki putang do ke nang ni tum la poson RD के पीपे पे ना तुम दो डेटा नहीं पोलो RD की पी सोंते प्राप्जिन पेन थी है पेन सिला बांग सो प्रॉब्लम के सॉफ्ट एज पोलो आ सॉल्यूशन ना बांग एज पोलो ता अनु के चिदेन दे जोगलो लेसी सुप्रीम कोर्ट पेन ऑर्डर दो डेटा फी चिनी लोरा फी के क्लेम पे को मालो दाइतो काउंसिल तुम लो अंको ला दागम बोंग तनी तुम अर्जुमे में काउंसिल अंग बोंग ता काउंसिल तुम फंटा जेनी ले तुम कच्चा हम फंग संग पे इसी का चिनी कांग तुंग बांगे लांग तुम हंग कारजू ला राधा फान थान पे कला था ये अप्रैल नॉन के की खीबों नॉन फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट सेक्रेटरी की खीबों अप्रैल सेक्रेटरी तुम ला हाय रोना तंग चिनी ने डेट मा
Cini ne pen anola jabe pen tong secretary ang hoi ke pek lo mahala sohot. Non ke do bom non ke ki bom ma secretary tong lat da tong jak chini bom thek bom mala son dang si nili tum da arjume me. Ajo ding kloi pen. Rabha periode chok chilo potang rabha nang do 2010-11 pen non lang tum mon thi mon lang pe minang yi polo. Hampa ka song atum ase tong chipiting ni lo lang ke council tum ka kemia kam lok se ke klem nang ya tum lo. Ke chupang 5 kam, ke chok che kam, arom re kam ke lang tum ke kam si chor je det nang ya tum lo. Rada tum lang tum si chulang prong do. Karbiang long ke long potro ka council avi mati ho. Ili tum phan ke council ke Karbiang long ko alo ni ili tum la potro ka muni la ke pota hai me ko ato ili tum a population do ne ni tum ke chini ne atheni tum politician amuni takali seta Karbiang long atum he me jang re ki dup ki sung atum an ke kada hello je ili tum apurulo council ki ja tum CMEM MP MLA tum jongsi ala tum matha pe me pute ili tum ke view dun kokpo alang li tum si ili tum aphan ke ki thia he jap talang tum sinang jap nangpo alang tum jongsi aning hangote Karbiang long arat phan ki thia he jap jongsi nang ke jap lo pute ang tong lo ki thiji alang li tum si ki claim ke mi sen ke re ngahi jap jongsi nang ke jap lo pute ka do beta tum reng dok phun po reng dok pro po alang li tum la bang ke respond ke o mati tasi akimi ke no ki claim ki dam ya lang tum dak hello ili tum ke thek the ka por hi ave chini ne kilu ke lo ma tum po se alang li tum phan chi kilo tante piniar ni bang ke isi ke therak me council la tum si ke thek the lo po se alang tu ke nong ke rada long alang tum si ka si thana son manda do lo ke je rabha phan koi pring isia lam ni tum ke pudak ko pini rabha bang ke illegal appointment alang ke do ang ke chok chepu tante nili tum nangar julang council la tum apha nang le tum pen a recommended do ave punang le tum chi krong ne council secretary a principal secretary la kan politician la tumanta la pen areng theke mana tumanta nang le tum hakhi potro do nang le tum si la dag ya muka phan pitu po a recommended nang le tum pen se ki pi tante halo nang le tum recommended pen ki pi ke palu choka hot ke interview vi pen se pilu chok lo po nang le tum chi chini vet pipo hat so pen chin sai se isi karju ala isi karju me ala matha me ala pini la ke chuklem bom arada tum akisung ang deng bang jo alam si nili tum tahala la am nili tum ho igelo nili tum haning na oiri la si nili tum akasi songa bangke jitu ka chuklem long le lang abang ku tum phana tum chingwai pinon legalization kurinon na tum misen la pen na tum apos create piral atum han pa chuklem long non West Karbiang long East Karbiang long division ko an makedo a division tinalong nang tum thangon nang tum ching sai non ko an si ko pia ron si ke claim jima labang so pothak nang tum ching sai non legally claim legalize kurinon ni tum la nang kudun ni sitame isi ke mang humi melo tanten pini ni tum homaino Karbiang long Territorial Social Security Association na hin pen kapsa am phanga song pen labang so kachi song dut ahotong council atom chi chini pin ma tang te ladak department thong kep do 30 department do 30 department ta la posong se ham phanga song atum la muka ke illegal la ke without interview without na tum advertisement me se la phanga sa kurilong po pujong sinang chi song chulo tang te 30 department along ta nang tum na son inquiry chipi pen a 30 department along ta nang tum ni kan an pe ne ke ang ton la son cancel le popu nang tum la puson a hukum chi tho ma ni tum pe na kar ju ban ke council la so pha la sa lang tum ke claim ji ke dam ji a ban ke rada long chi tai ya ro ban ke lang tum ma thap pe me pen si rada phan ban in sai nang ji ba rap nang ji ni li tum ki pu ban ke rap phan pi sung nang ne a the hola tum ta rat lo ka chu claim om ta Karbiang lo rat tum lo matik je nili tunga phan chilang bing bela ni tuma ke chisong pakali ki mati lapu ki long le tum tak kisung lo posi rat lo posi tum phan se arjap dun lo lapu karja balar
hala pu bang perengon pu bang petitu agon pu bang le ni tum kachi song kali daga bang ke rada tum nang monthi nai rada tum ni tum aphan aning ke oy ning ki duga tum do sitame laba nang monthi nang chini dun pe me nang ji nili tum je hala ke klembo mabang kubang pido ana phan than et non po ake hang ake mang ake jong nili tum adiman long ave laken labang suk alam kilam phong ke klang hochi pine council atum ke chingwai pen ko pine council phan ale ke wangji la pusona tuwar ta ke chi rima puta nili tum bang ke kon thepon mi lo ha kasi council atum bang mathap me bang si rada phan rab non ke rab ji bang ke aninga rong ko hompen aninga rompen pachuklem chodam long phana bang rab pe me nang po bang lo rada tuma ka paning rijo rada tum ke pachiru jo rada tuma mekri megla ka ba bukru pe na bang ke nang tum tem date an su se karbiang long arat atum ke tukisung karbiang long atum mas council ke jabu tum long phan a hirjume si piji thir klong hirjume si piji lang tum chi priu lepin thir klong intang rak la pusona hirjume ke thedung hirjume si rat long pen long bon tame nona sona lang tuma hok pen bang legalize amen pen yong si hat tum phan yong si isia target hat tum phan mang rong le putang ke la bang ke how mane hirjuno si pituro ima pu bang sini le tum tama tha thurong la si pini ni tum vai dak pen ni tum kachi pu bang ke la halo sini le tum mo pen ta return ni tum kachi songang deng an ni tum kopi ma ke tok jiro long ta ni tum tok ponong le ni tum hang ponong le ahok lo legalize illegal posi legalize korinon la pen ra ka chuklem long le tum hat tum han thagoi pule ni tum pukali department forest department ni li ruilem dadlo la bang so pona tum monthi pe metha rat phan pa chi tak pe metha je forest department pen council tum chilang ra chingwai pe me ra ka chuklem long le alu ke joy appointment alu ke joy ke ot kre tum phan la hai tum phan an la hai tum phan an nang tum council tum pen claim pe mera chingwai pe mera aki mi a post create ra to mang ka chu claim war sai acha kuria war sai tho tha po sini tum ka chuning ripen ka song pidun ke sitame nona pora bangke ke hang son ke long son ke pa claim to son ako ha ke claim to son si nona bangke wang bom lo la sini tum ninga klong pen ni tum ningi the pen je ke mesena bangku aningang thin ke mesena bangku cm ke hai phani ni to malang le phana men sunglot pen cm pu alang le phan ka chwa kha pen cm pu alang le phani tum ning ke he pen ni tum ka chu pudun kang tung bangke nang le ning ke me pen prabjin pen hala ke chu klem long le lang atuma phan le nang le bisi RDP raha tum phan ka chu klem ke long jawar sai bangsi nang le tum RDP nang ji pi tu pu bangsi ni tum hen ban chu ni kang tung ke claim ke thir klong atum phan ke hi juk not pen alang le tum do the pa do se pa thak se a phan le ni tum ake mang ake jong kali le si council atum la puson abang ke aku isi ke chuning kang tung abang ke la bang so ai su long nona teng le putan pe pene political ai su som bang ke wanri la ke rat to ma ki sung pina ni tum ka chuning ni tum ke mai no ni tum thang ja kong ta we ni tum authority ave la pose ni tum ke council da dam de ke athela tum lo tok je nang palle non pulo ni tum ning akha lo lang to ning chi thepik cm ka ning je te me tum ning chi thesi ni tum tok je pe le lo leta le lo secretary long le lo a tum chi chini ne pu chi krong da tai me ne ta lang to officially along le lo la so la chingwai lo alang to ma phong chingwai lo isi meeting long chi pa pas lo ahok lo ke chok che bang kutum phan ke nang le tum inside tu arona teng pen jong si lower arona ega teng a section teng do kok pote nang tum lower teng pe chi sai tu pumute nili tum ta points of the man long tok de lo la si ke sa puthak la ke nili tum hat ke la ke department atu akut ke sa long tadi tum ki puje bang ke council authority phansi pr tan de lo mati department atumun e posi secretary phan itum council jak kong nang ji posi secretary phan pilo secretary long le roga phi hala aruma nang ko chi suntuk la ta ma hume melo alang tum authority pen council authority pen chingwai si tum isi meeting a teng pen kachra teng pen si ni tum direct ni tum council aphan je rabha obije rabha mukap special pccf nang ni ki claim ke dam a period a hut ni le tum council aphan thang
akapa chini information ave pin nang inut ka chipa thek pe na joksi pini tum kar biang long council bang la posona nong no dokoglo nili tum rada tum pen nili tum akisung dokoglo la posi nang le phani tum council authority kar biang long autonomous council aja kong pe nang le phan isi FIR madena phan complaint pidat lo po bangke isi chekeng ojuma pu sini tum mathalo DFO phan isu thurong bangke DFO to phan ke la ke kupulo PCC la ke alam to mitha department lo mati se department to putha ke council pe si pidat si akeng jirji la pe aja kong ta ke duji pu bang tapi po si council tum pi ha hedet lo council la tum la puson hello je rabha abije rabha illegal appointment pi barat pulo la bang so long recommended bangta ako kisumana tum do thuko la ta mang humemi ako abije rabha tam de da phita ako recommended bang do thuko 2021 rabha ke kijulo 22 phita ako la puson forest department asai kamlong la bang so masoro la bang so casual la bang so FR1 labang so forest guard along ko alang tu recommended ko mang humen mati dona tu ni tum labang so lam la hai ni tum ho tum ti ni tum ha ke cheng manda pulo je ni tum mangke o mai no ni tum song chot ni tum ja ko ave ni tum la pan ke thek ke ria tu kali tame ni tum karbiang longa ke thek ke ding phan ni tum nong jo tum te ni tum nong ki jo ji le ni tum ka chi song pidun kali karja pidun kali mane department officer tum ke chok che phan ni tum ke la un ele ni tum ke claim kali ka chi song kali Komane ladak middleman atum, ladak akhi, ladak ki klempen, nang tum akhi ada ke cipang cho, ni tum ladang kelang ungel intu nang cisong kalipu, ni tum keceng benda pulo. Heta memo jong si nang tum sayo ge pute ni tum, ajar non sedang ni tum ke kam ci yor nang kok po, ni tum patai lo mati ke pukan. Dan ni tum pini yang dengan dan ni tum bang tum ti. Sita me non ke isi ni tum ke lake hang long le. Ni tum pulong le jong pon long le posi ni tum rat aphan la pen council la tum aphan ta ni tum kachuning ri bangke jong si option do jong si awar sai do lang atu war do lang le putang te hala than the det pen rat hala ka chuklem lang le putak lem long le illegal point menang chi odong lo la pen atangka to no hok min lo la tum phan ching wai pi tha pusini tum ki pula tum phan le ni tum long de ni tum phang nang ni tum phan ta nang hang ta nang ni Nili tunga mena koda nang rita nang ni. Praksin pen non ni tunga chuning ri bangke jitu than et popo kwan ma pe la tum phan an la pen hala non kelong le tum la thama be alu ke joy ke chor krai tum phan an je council authority tum ching wai thusi la tum ma isi alo order tum isi alang tum pen hukum pi thusi department nang bong an pa ching wai nang la tum phan verified pa prang tha pu bang sikipu Kumande bangke rabha period hota ke choklim penasa curriculum ta duji mati mane vacancy mane date vacancy la son propeni ta dukok ta hai ang to namat ke nilipu ke bang pharuang bong ke bang pharu malang tum ke chok chi et la puson ni tum jong ni tum te lasi chok chi ahok lo ni tum ke cheng pen la bang so forest department along bang ke ahok lo asiang tom ni tum sipilo lagi ni tum chi respond lo rada tum pini nang le tum kado ka ve je akisung ke dua tum phan nili tum chikrong lo sita me nang le tum phan pisung krung yi pula ni tum karjap kali kachi song kali pubang sini tum ahin ben mangke ni tum pini council authority atum phan department atum phan nili tum kachuning ri na bangke labang so problem ma bangke labang so alam kilam phomang ajir pe ding de desi politically labang so akhela bang wan be desi ratu makisung lo pumatha si pijuda prang nangji pida prang non po bangsi nili tumbangke kipudun kang tung lasi labangke alang le tum council atum aja kong chilangon jong si un edat pulutang te ahok lo ili tum council bangke do yong lo lapuson forest guard ba maswarul kizuela da kipija aja kong avedet lo po bangsi kado kave karbiang longarat atumta chini hurnan po bangsi nili tumahin penta kado be hanta pachini dun lo lasi nili tum labangso pini nang le tum pen labangso lam karbiang long angkang pi phan kaning jedun ba kipudun kang tung la halo sia make hai alang li matha pe me thusi ake me phan rat tum phan me kri me lang pi bu be pin pen bang le nang le awar sai tho son te ku bang sia ake me piji nang le phan an su se rat
hirjume longji pu bangsi ni litum ahin pentame ni litum alang le phan ninge chi thepen ni litum kachunu report pon halo kardok